SOMPA 106.5 FM Accra YouTube nso SOMPA FM live and ubenya mo adwenkyere stories eba no obetimi de adwenkyere nyina nso aba beka ho young toothpaste and a brush and ebo ye chidom sanso na endpoint homeopathy clinic and ahomka heat patch wo mo ka ho bi and ema hot bite kase ebo edimo na ene asema eda paso a ye twe na basa ne sre chairman wuntumi na chairman wuntumi yenim se wono na ye gyamtenani Emma NPP amanyekuo no ewa santemantem na no na ebeda edi se papa yi yakwa fa no yokofuo afa no so omoye nasemu enhwehwemu na sabre de bail no de wonye bi na nsa na ye bail no ho asem no ebeba no ye de tumanim se Ashanti Regional Chairman Edema the New Patriotic Party Orobenat Enchibu Siakwa etafa ne chairman wuntumi sabre de emmara ho nsem akyekere no enya asemwa na Economic and Organized Crime Office Yokofo so mo ye na asem no hwehwemu a Criminal Investigation Department CID wa Ghana Police Service mu wo mo nso amaso yenim sa ebenada bosumi numne de toso aduonu nso ena chema wuntumi Exim Bank Ghana nso de krata akoma ano a ne nyina na nam so ma Yokofo ebusebusa ne nsem na no ena lawyer ni a wogine mu ama no lawyer Andia Pia Kubi eba amane de ato nsentwofo anim se Yoko headquarters ho no de wo kan se anadwo no kra no wonya belo nenso condition na bata ho no na edoso eno nenam so a ama wantimi anya ne tie ne di ma na sese woda ho ema de echi na wo ka se woko Yoko no mutietia ne fa hodie so no enye no kure wo mo ntietia ne fa hodie so na in fact kra no Yokofo no wo mo ya de pa wo mo ye niema yie pepepe na wose Exim Bank for asem mo de aba na ye civil matter enye criminal case if it's a Ghana asem ne betimi ye civil na se criminal eye civil de enye bibia burusu bia eti se wo hwe sa asem no aba no a enye bibia se ye de criminal asem bia eka ho ena Yokofo se sabre die asem no hwehwemu efa chairman wuntumi ho na bre se fatem no wo mo de beba fi se ye te se wo mo toto na no na edru bre bia na ano odinti no na esese ye de no eto ayeresa bia wo Yokofo no a ehwe no ewise na ne ho emfa no ebra we be se long interrogation ekoso a eno nso ene asem a eda paso na Ashanti Regional Chairman wuntumi asem ya abai a Ghana fo nyina etwe na basa ene sre an momfo ebusa ne lawyer Andia Pia Kubi abo amane se eyampa empanifo ebema ne so na se wo hwa de ma ne ma cheche ye nyina no ene se legal team no ne ma bi efa ne procedural delays no nhyehyɛ ya edi eye adwuma no wo hwɛ na nhyehyɛ no anko entem ama wo no eno ne ma ne ma no ase echiemu nyan na sabre emahye bedwani dada no wo Asen Central onobo kana Japan so de atodwa se short bi a chema wuntimi epe se editi ne tu so no wo no ordinity beji a kyerema na ma bibia akoyie kama na asemi Tema West NPP chairman a wono nso work na de Japan ogina na chipampe kwasi opoku wono ena de to SOMPA and central for enim. Yeah, I'm saying that the council that is Apia Kubi was telling him what the no conditions are. So whether Omenya no munya, but he has offered himself say if they need be say Ebia the Odehyieba because the level of special position here will examine whatever the no conditions are. And they said that those of us who are not part of those negotiations come on. And we came out and he's in there. And those in there are the people trying to secure the bill for the gentleman. He's in there. As we speak now, he's in there. Yeah, what's up? We any ayeti eye Owura Kwesi Poku a wono eye Tema West NPP chairman na honorable Kenneth Japan so wogina mu ma ne pampe na wo chie musa na honorable Kenneth Japan ni ti ode akwakwaje a kyerema sai wo behwe na se ba shorties a wono ahwama bibia koyie no ene chairman Bernard Entwibu Osiako ayeta fra ne chairman wuntumi na sema ba Ghana fo nyina kano na SOMPA kase bonso ye ne omanfo twetwe ho nkomo se mo nso so de ekosui mu hu ne se na omanfo kye ho madwene me die madwen kire ne se ekwa mo kofa no free ho no e de o man ade ana tama wuntumi so omro emla so okuru mu ha ento omonfa the necessary process no no mu ni ndili no mu nya se omo yes a kunfun jakchan nyoma ne de emwa NDC fo ne MPP ye kra ye wo feni ati se ya che no si ande metumi aka se eyemla nti se be yanka wo de ombe jaina ne ye hu se bia se na ekọ anase se bia ye bibida obi e diskani bida ba kwa mo fa so mo de che no no ene na ye problem no many who ye batina yeti say wakoye illegal wakoye galamsey and I'm mining okay e forest reserve we say aban the tabon to obi enwrem the feel say ya children enu ke say enu ye na wie ye hwehwem no mbeye
ono papa no wuntumi no so ono to obi ordene na no ordene odi mu to betimi afa lawyers mo ma twetwe man so hwehwe mu na se onye boni bi aboro so a ye beja na mana kofie we eye Ghana fo adwenkyerɛ se ye kwan a asam no de eye mra na ye di adwuma wo Ghana ha eti se chema wuntumi wayem niema bi a ensem fata se ma emra no ekasa na mom ekwan a mpanifo efa asokɔkye no no na ase anya omanfo edekora akye mu se ase yi ekwan a ye fa so ase asrafo military rule bi na ekoso ena ntokwa bi asie ena ase yagye akenten so ne ama ne so ne akyekere no eno na Ghana fo bi kire omadwene se ankose de omusi epe no na sansem ya abaye pese ye hwe na yekɔ na ye ne ka akire akwasi yeboa Yoko office sabre wogina ho a wono nso so eba be yenhwehwemu ede ama yebusa ne se ede na asie fi se de yete ye ne se papa yi obetimi anya bail na bail na wanya no shorties bi e bata ho no esese mpanifo hwe no wo ye ne pepepepe na no na Yoko office ho no de enti a chema wuntumi eda ho ma de kye no eno na wo mu kiremu se conditions e bata ho esese mpanifo tu ho na mo no wo ma ntimi anya no se de wo mu sipa ne pepepe etina se so omo twenti na se chema wuntumi ne se so oda ho ena omo chem se Yoko fo bro mo toto na no ye toto na no ama eduru baby bro fo kasem ye se waye exhausted na afa di ase wa bubu no etie bon no yare etie bon chema wuntumi yare Yoko ho no mo hospital ho ena omo begina no so ena omo share no se de be ya ne ho ebetimi ato no na sansemi ena SOMPA 106.5 FM yen sentrofo ewo ho ayedi akire pa ye pese ye hwe na yedi hu nkomo ye wie nso aye ne honorable Henry na boachi etafene na bi o ye national organizer ma NPP amonyoko ne betwetwe nkomo ansa ne lawyer William Kosi o ye private legal practitioner mranim ni ne ono nso atwetwe nkomo se emra na etesai fi se ebi mu se san Rambo style na ye fa so ede chi chema wuntumi no na ensem fata eni kwan se basa ena papa no nso wo mo de krata ma no wo invite no ena wono ankasa free ni pem ena no wode ne ho kwa kyerɛ mpanifo eti wode ne ho kyerɛ mpanifo awi a ɛyɛ den ena Rambo star bi ne ɛfa kwan bi so na ya baba bɛkye no ayɛ no ena ɛha dwene pa mpanifo nso so akasa ɛde afa ho na sansem ya abai ɛfa kyɛma wuntumi ho no ena ɔmanfo dodo no a ebusa sɛ saa ezem bank die ya ɛka ho yi ne lawyer akasa owura apia kubi achem se eno no eye civil case enti no yentimi entwi ni twan saa eti omo be hwe na de sese ye de to ne de ato na emfranto sese wo hwe story a trendy wo Ghana ha pa eye chema wuntumi asem a aba eda pronso a wo manfo nyina nso so edi ho enkomo a wo mo ehwe ama enema nyina nso etimi akoyie ede amaye na meka mo se hot bite kasebo ena wutie e wo SOMPA 106.5 FM so ubetimi aba be share live e wo Facebook live e SOMPA 106.5 FM Accra Facebook live e SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube e SOMPA FM live ubetimi so abo SOMPA 106.5 FM Accra YouTube hono e honso ubenyaye Leicester Ghana Limited omo de Yas toothpaste ena ne brush abadwa so ena ebo ye chidom wo si aguwa no mu ne se wo hwe ne yie na wodi bibi betwitwi wo si abusuamu ni na betwitwi na nopa na otwitwi na numere en obi wokro awia kro didi wie otwitwi ne sia eye Yas toothpaste ena wo hia ye wo total care no e wo ho ena afensu ye wo hair bands wo ho ena no achi no nso so no ye sanso e wo whitening ne de so pese wo sin ye fitaa na wodi atwitwi in fact Yas toothpaste ne brush ne ye ni ho agro ye fa na busua nkyemfa na nkakraka ena eya nkasa na niema ewom ye wo siye na ema wo si dodom ne wo kyakyrema so etimi si pisita no ne nyina bi ewo so etimi busa wo se wo se ne te sei men ni garlic ene jene ene wo mo nya hagea wachi edi ye hyeto an egusuo chicken mienu pafu ena na eboso sansan de kosua esan to so ma wo bedi we awie na drenumra wo se wo twitwi wo se wo de koda se die ntia se de hagea si di ingredient papa ene si ye na duani garlic ya garlic ginger wo enti se fie de ene wachi a adwumayefo di ye free hagea special local food se enya sam ketwa na no no wodi wie na se wudru efie na wo pese wo koda enya hye no nso se toothpaste ene ne brush a wodi be ye adwuma no eye Yas toothpaste ene ne brush eno ena wo hia betimi aboa wo ansa na ebeba chema wontumi de no so no meka wo se Leicester Ghana Limited for sa wo pese wo frɛ Yas toothpaste ene ne brush eno ansa wo be frɛ 050 161 9588 050 161 9588
ɛna Kumasi nso deɛ no ɛyɛ 050 13 90338 Kumasi ɛyɛ 050 13 90338 na wodam na ahomka hit patch ɛno a ne yasom we no ayɛ te sɛ plaster no wo wire na sɛ wo honam na tutu wo wabatwe wabasa ukotodwe ana wo sɔre ye na wotie wo ya na de atare wo mama so ebewura wo pulse no nyame wo nyansafo eti ye nipadua no wode niema bi ntokro bi didam ɛno na sɛ mfifire ti wa epie firi mu ba saa pulse na mfifire ti wa epie firi mu ba no saa pulse kro no a ebetimi ayɛ adwuma na adwuma ebetimi ayɛ ne sɛ wo fa plaster no na wo wire na wo de atare wo mama so nti de beboa pa ne sɛ wayɛ adwuma woduru fie numera wo pɛsɛ wo da no a wojari awie no asa wo honam ye wo ya wo sisi ye wo ya no afa ahomka hit patch no na wo de atare wo sisi achi sɛ wo ye oba na wa ya ase na ye wo ya wa ya ase tutu so wo mpa dunum te sɛ akosu ago aboaje a ɛno ne sɛ wo fa ahomka hit patch no a na no nso wo de atare wa ya ase ho no ebema pains ni nyina na ekɔ ana wabatwe ana so wabasa na sɛ wuti na ye wo ya na no nso wo de atare so ba bia pain wo bia sɛ wo kon na ye wo ya woda no wokon wenye yie wodi kɔ bonkum wodi kɔ difa uchinchim no wodi tare yi ahomka hit patch no na ewurawura wo pulse na fa tare wo kom na wodi da wo bɛda te sɛ akoda foforo ade nsɔre no ade nkyia no pa no na saa pains na wunya ɛwɔ wo kom no nyinaa no na efiri hɔ pains na wunya wɔ wo nas na efiri hɔ pains na wunya ɛwɔ wo srem no na efiri hɔ pains a wunya wɔ baabi a na ɛkɔ na etimi aboa ama watimi ahu sampa wanya hoɔden a wode bɛyɛ adwuma sɛ sɛ yɛni adagye ɛne yɛsɛe ɛbrɛ ɛwɔ yareɛ ho eti ahomka hit patch no ɛne na wo hia Endpoint Homeopathy Clinic. Dr. Dubuan tins me mo so nti say Endpoint Homeopathy Clinic de yeni ho agro adentia. Evi say Endpoint de obi edi adanse pefe say yare de memma entna wo so ankasa. E ma ne memma mo pe awo a mo te pentenkwa. Endpoint Homeopathy Clinic to nsafrem say mo mra sesi a na mo ba Dr. Dubuan tin ene ne dom omo ebetimi aboa mo yie. Na wonim say san yare no a ewo mema so yefre ne premature ejaculation na se bema woni wo ba ehia sisi a na wagim na amo woni maguase ewo wo yire nim no bomodin a se Endpoint Homeopathy Clinic obekọ na ebenam so aboa wo ama san de yefre ne premature ejaculation no watimi etuase ekura na ba bia yefre ho shell signboard spinters kwan so eye bia bidin Spenters Road ubusa Endpoint Homeopathy Clinic a wobenya prostate in men say prostate cancer na hawo anase nerve diseases kidney issues liver issues ni nyina wo mo ejina wo mo na so physiotherapy and massage nso wo mo ye ho adwuma enti Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubuaten say eno an say wo be frɛ no na wo beba sesi a wo frɛ na wo no abefa eye 0244 867068 eye 0244 867068 0244 867068 and 027 4234 027 4234 321. Make us some pakasi about a free Accra SOMPA 106.5 FM sono. A sanso nam SOMPA 93.1 FM. Ewo Kumasi Asante Temmo say upe station ba kupe pabene so manfo agye atumwa na eye SOMPA 93.1 FM. Sanso na ayiko ye 100.9 FM wo Kumasi. Adamfopo Radio ewo Paris France SOMPA 101.1 FM wo Takwa ena Takwa de SOMPA 103.3 FM Techimai eye SOMPA 106.1 Sunyani eye SOMPA 98.9 Nkransa ye SOMPA 90.7 SOMPA 101.3 ewo Doma Decoder su ubenya ye ewo SOMPA FM Facebook eye SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube live nso eye SOMPA FM live ye website eye www.sompaonline.com website your www.sompaonline.com and a hot bite the eda paso eye chema wuntumi a eba bede di say yokofo eman so de ne koye na Exim Bank for nso so ede sermon ekoka ho the lawyer ede atudwa say asem na aba no womo asom na womo de betudwa say enya de papa na yetietia ne fa hodie so say de nkrofo eka no ho no yenim say NPP achita for kopo dompem ewo yoko ho ana enya asem keto akora na ne lawyer say ebra wokoduru ye no yokofo toto na no womo toto na no eduru mrebi no na asachema wuntumi na ne ho mfa no na omanfo ache omagene de afa ho say kwa omo fa so ayokofo be chie no na ena anso ani ena anya fe ena anya akono
ɛno ho nkɔmmɔ ɛna yɛdi ne ɛnɛ da yi ɛwɔ hot bite kaseɛ bɔ so na adeɛ baako nso ɛne sɛ ɔmanfo kɔbɔ ɔdɔmpem na sema ɔmo ka ne sɛ ansɛ sɛ aban no wate n'ani ɛde asi NPP mpanifoɔ ɛso wɔn a wɔdi tintima wɔ party nim ɛpɛ sɛ wɔn tietie wɔn ɛfa ahodie so na sɛ aban mpo ɛde krataa kɔ akɔma na papa yi wɔnya adagye na wɔn ankasa etu anamɔn na wɔn akɔsi ID fisi ato nsa afrɛ no a na wɔn nso duru hɔ a interrogation wɔn mu yɛ kura na yiyokofoɔ nso so aba bepie hɔ na no ɛna nam so ɛma ɔmanfoɔ akyerɛ wɔn adwene sɛ asɛ intimidation no ɛyɛ adɔɔso dodo na nyɛ wei ne nea edi kan ɛkwan a former Bank of Ghana governor wɔn ekɔ ne fie deɛ wɔn ɛkɔ yɛɛyɛ na ense emfata a ɔmanfoɔ nso aka ho asɛm saa nso ɛna abranteɛ baako nso ɔno nso yɛ MPP ni ɛkɔ ɔmanfoɔ nso ɛkɔ ne fie eti ɔmanfoɔ sɛ wohwɛ nneɛma a esisi ne nyinaa akyɛ ma wontumi deɛ no aba bepi so a na ɛsɛ aban no abɔ n'agyere pɔsɛ kwan bi aso no wɔpɛ sɛ wɔtietia NPP amanyɔkuo no wɔn ɛfa ahodie so meka wo sɛ hot bite ɛna wotie wɔ SOMPA 106.5 FM so yɛ home so yɛba yɛbɛtoa so Kweku, minim se wayeshe. Me kraman nane. Now so ebony show one baso. Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom will you then it's not on but double dose got as a condom. SOMPA FM. Yebo aji baby ampa na sabre de be kwa homa no so na yakwa kodi nkomo me ne lawyer William Kusi ebe twetwe nkomo e de afa sansem wo ye mranim ni na ono nso aboaye e wo sa kwa no so lawyer mema adwo eba SOMPA kase ebo so Joso nyaba ye dance se bre bi e be fra wo no nso wo giye so ya appreciate you bebre no das yo na chama wontumi asema abai ama omanfo adwirima ye omo prekese ebra aban ato nsa afre no mefa nsa CID fo ato nsa afre no na wakɔ na ono afri ni pemakɔ na wo wie ya wo yesi wo pia na yokofo nso so sometime na lawyer na ma omanfo adwirimu chichi se adai we no asechire ne se emra no sen na kafa bibi ho se CID fo ye adwuma na yokofo nso ye adwuma at the same time me that's it. Me chia also. Let me say the concept of arrest ni be no. Security agencies no monti asie. Amra kunu so obi ebe de assemble to so Ghana bia udi dem this edi wa assembly. Enti kempo ko bi ye bone a enka ye fra no ke enche no. So o fra na ma no twetwe na no assembly a na ka o ma no bi na wato bo ahwe assembly mu. Afi yedi na asem wie na so di for us atam na asotwe ne ba na so hwese ne security agency ya yedi kan atwo asokora ansa na etie wa no asem untumi akọ ya invite no Monday akọ ya money day or fulfill conditions of bail so ade chi an omra on report which is normal with investigations or call for interrogations or nyina yokofo nso te empoma na otwe no we no so much on different matter and Yoko is investigating differently CID is investigating different names so we go a special prosecutor and super friend if say I give you more the activity to me and the other woman so we no kokota omudimi kan ni eja ni panoko so and I unfortunate
na me dem me see a democracy nti adisua America dey 5 and dey 60 something years mumi nsua dey cost mumi nsua say embrefo for is a power sisan ye ho saa because a very visual circle dey any politics no we are now beneficiary, we are now prepared for prison because every politician becomes a criminal. I'm not sure that's how we want it to look like. There are decent people in politics. Say to me, I born obi no defending to me say why born yenya man ko. They can say family akwan so ne hihye enyi na no asem. No one ko gina court. Asem ya kan gina. Na lawyer me de ekosui no said the woken ama enkrofo bebreka say o Ghana ha de say de ekoi pa de obia opese o ya amanosem no na say wonim say wo baba be ye na daache ekwa bia so foforo ne ba ye beba be intimidate unti we no ama omo ye ni papa pepiti say wo no obia ne nye say mekoye politics aye de because ukoye politics uko opposition na leader foforo na beba no no omo aba be so ma say image na de maye for young people no as a lawyer nye fe o. So anya wuntumi nko almost start ya cho chichi some the Saturday finance ministers I call former vice president Eddie Camp. It is something that they are doing wuntumi dey na because of his nature and his propriety no I didn't enter. Seriously speaking, there should be a civil society organization should rise up against this kind of unnecessary arrest. Because these governments, and most of them were politicians in the past. So, I think it's not the best for our democracy. Because I want to be a loud mouth. But I'm glad I thought president, minister, and a loud mouth. And I hope that civility will prevail. And you want to mean the Chief Justice. You can say that it is deliberate, showing off power because they've been given executive power. We should be careful because power is not absolute. Lawyer, what can be sent yet to also say ya no? Said the echo ya na aban for France so ban no so no more Muslim opposition no so aban no so ababe uramusa no say nenze lawyer ye democracy yet yase ni. Motuma Canada Japan on yes sir. We are not victimizing anybody for anything. So uboni to abamani power bopra and this for no me say you know ma mobra o ma bobra o ma hu so mfi so bi onye sika bi akrofo. So because they don't even understand the concept of making money. We be a lawyer say onika predoba attention of bi akrofo. It's never true. We believe that individuals can be millionaires. The abanya de go to Ethiopia ti muntu abano munyina mo fama ho de metai Canada Japan chi what is our call office and go be copper or boa untuemo na nyabe that is Canada Japan for you. You can insult him but he believes in the principle of democracy, he believes in the party MPP, and this is the guy who is supposed to lead this country and live as an example. You vote for him and then this near this guy on party to the kaka mo go fenaba. Yeah, bisana no odifa ya na court ebibie enye de omo yeyi so am obra for ni enye no asam ne yeka lawyer Sabre de e course so far chema wuntumi ho no me pacho eye emra ne say CID for investigate wa yoko for so betimi investigate wa na another okay as far as it's not the same charges different matter my investigation at this company. They have the power to interrogate you. And in law they will tell they haven't done anything. But I cannot say in principle there is an abuse of the process. Lawyer says no Matisse a lawyer wa wunipa o colleague Henry Nana Boache no so mo yoko ho a wo mo hwe no ma pay bill di amani say no CID for money bill na yoko for so money bill na say mo money bill a condition obi ade different meboa different so one way social programs betina money bill yeah so different and then idea unto that's
special prosecutors so better no so the condition bail conditions what why go ora for ba better no thank you for some the ora ora for some ba better no almost money bail Ghana politics na said the weekend go for bebre wu ni sa seche ma wuntimi no ye loud ena na say eti bi mu so aban ne pese wo kire ni nyansa kakra ena go for say lawyer wu ni sa ho sanity, but me feel president also can say mama nyesa. They say I'm a statesman. I don't want anybody to use my name to do these things because when it matters most, they will regret what they are doing today. When it matters most, they will regret what they are doing today. Lawyer Okasa, when it matters most, they will regret what they are doing today. How patches say? So good, Dari. Now there, but I told you so. I told you so. I told you so. Now, former Vice President Dr. Mahmoud Bawumia so the Nanoa Tum and or dear to Yoko for any security agencies and him say, or more uphold the constitutional rights of Bernard Enchibu Siakon. Na bibi and to also show bibi there to the Facebook wall. I watch him to me. Oh, say, Ben, na be, you know, say on no book and Japan, says, oh, no, sign there. On sign is walk, but say, you vice president, moment sign be any man. Oh, say, and come on, I did, you know, Kora Kwasi Poku, Tama West MPP chairman. No, say, honorable Canada Japan or Kona Wakwa sign shorties no. Let me say, but me sign shorties need to send you one short. One man signing who's all the own to me. I don't make as what you say. But the can I say? Because your politics, or moment on board party, no, your proposition is some government qualified. Will be our shake coat, we are no partner him actually qualified. That is what I'm addressing here. I say, you be also quote Rihanna and imagine or entitled to the president. It's somebody who can die for the party. And he's going to Japan. Tino, statement we releasing my social media press conference me yet here to me. Almost a couple one on the active yeah, can Japan for the who are side on your side or which no Bebo. Once MPP person, Bebo. Nesse, but on say, with the lawyer, me do kokra, but mo party no, yes, sir, to a baby more year 2028. Obi who say a young cabo moon, a bit me a boamo fish say, say, His Excellency John Dramani Mahama, one term no equa, ni any pafu fro enna NDC for the nebeba. Enti musu so de mo edipa mienu ma omanim no Ghana fo nim ebi te say Dr. Mahmoud Bawumia and honorable Kennedy Japan Ghana fo nim manim ene ade but se mu nkabo mu ama te say de mo kam ho bo mu etai Dr. Mahmoud Bawumia chi no se mo anya ne saa ebi mu se be ye den se mo betumi asa ba power se you I no kra but the key to come is the election of Kennedy Japan. Na se delegates and to amane. Say and the key is to vote for Canada Japan to be unity in the party. So the do that better about Canada Japan celebration unity our party. The party itself has admitted that there were certain things that were done wrong in the past. And until the engineer win. Na se party for na to ma ba be yi di omo peno. Na enyina de akoto aba wo the China Canadian we will celebration not only in the party Ghana will celebrate when Canada Japan is elected in our primaries. Na ase Dr. Mahmoud Bawumia so nkrofo penasem ana ona oka na oka ma mention what the growth me too when the system supports somebody like they did with Dr. Odehyieba Bawumia. It doesn't show popularity. President say you can't talk presidential to parliament. They send you parliamentarian be what to support the other person. So no be a contest too. We MC ani a warning. We will be ani minister ani a warning. It doesn't show popularity. Popularity is when there's fair playing ground. Now look, if Canada Japan had 37 under those circumstances, then the MP for Abano so home below. Come in Abaka home 92%. Popularity matters. The way and manner we conducted our election
did not show that we were electing a popular person. We were electing one who was with the system. That is why we failed miserably. Let the most popular win. And you see how people win the election. Now, say the infant say they move opposition until be an obey me manipulate BBA. There's no system. Yes, already we are almost from top to bottom. Look at such a suggestion. Obi anajun da obi no be kasa this a boni won because party ni go because of the delegate system. Yes, here reform then the party tissue say yanto from top. Never old system now the confusion about it. No reasonable person will make that statement. And the constitution can na mo de bayana. And this other constitution it here. Constitution is bottom to top. Okay. And the able-minded people in the party are suggesting that we should go from top to bottom. And that is what we will resist. And I'm telling you, they dare not even propose it because it will shake the grounds of Ghana if they dare. Okay. Lawyer, committee na here no. Oma recommended say it should be bottom to top. The tradition is bottom to top. With anybody who wants to dare suggest evil because of one candidate, you know, okay. I think na Mate. Lawyer, that's it. Yo, Lawyer William Kusi was sanso Eyobia Honorable Kennedy Japan was support to Nepal. Yare ne twetwe nkomo fa chema wontumi ho no ochem so no de ogidi se aban no an pese wo intimidate no ode mra ehye ne nsem no ye ne wo pe eno ntina abasa no na ase bi mu hu ne se na chema wontumi wo ye too loud up no pe kasa dodo kasa no do so nti aban pese o kire ne se wono na eye bema no ye ne ho se wo bema eti wono kire ne se wono na eye bema eti aban no ase but wono de ohu ne se ye nkwala asem se president wo ye statement ye se ye trasa ade no na ye mamra eye adwuma na ye ntieti obi afa hodie so because ebia na obi we say baby with sharp teeth bi na si o da bi me de me pese me ye petty kakra ana se bia obi nso na opese woye no pusu ho no chese me na manya tumi ba o se emfa sa na ema na nyina nto nchen na ye ma emra no nya adwuma se emra no ye adwuma ebetimi aboa magana afa ne ntoma pai fra me ka wo se SOMPA 106.5 FM Accra na utie kase bono na ye home so sesi ye ba ya ye de aka nyina ebeto so ye to akase bono so na ensem ye de ba besom enumrei dedi mo akotene no ebini aprosifo akire enipa edu ya wo mo de internet so kronobo en wo mo di ho adwuma wo weja na adwadifo ewutu senya East Municipal Assembly tax force no BBSC ye de bebrem Chief Justice nsensem ye kopie mu e wo mai court batan no ene Owura Mahama Ayarega abekasa e de afa ho na Human Rights Court nso asamo a efo no abokano foriata ho no ye de betu mani menumre amane boy ya yensa aka ene se omampani John Dramani Mahama eyi ababa wa bi efe no Ansan Sadali e de free NHIA wo mo board kese no eso ensempi ka we no ho ne de so musakase bo e wo SOMPA 106.5 FM so na ye come say Leicester Ghana Limited omo de yas toothpaste and then brush abedwa so no omo na ebo ye chidom and ahomka heat patch omo nso ka ho na edimu ye ne de kasebo yi esomo enumre eyeme akosia ago aboaje mene ajoa asare na afei ohine yire mame ekua yeboa esiama bronya fe yenhwe na ye no ensem ne mo esuko ye de ani kiremu ewa ahoma no so wa bra ena rawo sem ya baba to ye kasia proso kiresa manso de duako eya dia papa bia wanya mfinhia no aduoso enum 75-year-old farmer wo ye kuani ye kasei ne nkwa ahwe no na assembly member me kire krokrachi ya wo no ewo mpotam wo eyo onmonyafo Emmanuel ne nkire mu ne na mane boya wode ma ye no na chese esusu se obi ena waya saade no ama enam so ye kasei opanyin no etina nanom ewo ensie do na otresa brontie na wonsa so ne mo so ye suspect no eyade a ye kasei wakwa akodi aprosifo akache ya wo boa amanhwemu mapanso etimi akoso sebe ya bibia nso ebetimi awiemu ye ede ama wonom na wasa edi kire mu biem se eyade a opanyin ono ankasa na fomu a wakasa wo ko manso de duako
obi ehu de akoba ye eno ehya amansia South Mensim wa Santemantemo ena ekowie sei na ne nyina mu no won ma ba befa na mu no e de akwakowie mu e wo St Martin Hospital ye no e wo manso agro sum sebeya empapemu bekoso nipadua ni mu na de kode apotia osusu se ka ho bi e ba ne hwere ne nkwa no watimi ehu ye kwa o ma no so ne enu monyamfo Emmanuel Jawu edwetwe enkomo nabo so mpa so ne o yade wase amwadwo ya enua me so na pom to say Radia Daro ma me ho ye mpacho na mo nso e Onyankopon kura ye wa ha we di ara ho sem asie wo wo mpotem ho papa bia wanya mfinhia no aduosonum no enum ama ne bo ene ye pese ye hu asem yi esi da ben sen enso na hya asie friye yo medamasi asem ni si manso jedu akwendura enwumere mira mia me kuhunu ye ne de na nonwotwe abo ba enihwehwe mu ni de meti ne kire se isi yansa na nonwotwe ebo ti ni nyina sisi a de abusuafo aka mama ti bi ni se enuafo mienu a wo mu tifie na nokure nie ohwemu a menteme ho ase ewo wo mu ntem nti de wofri mu a ye frɛ na ja Ibrahim la oni ni nua Isa Eli enetie na Eli ne wo eba ya seni o musika na minhu ne de ba to oduru na ware emfie so nti Ibrahim ni nua Eli ninya akasa no makofre abranti bi a ye frɛ no Akwasi George a o mubo ne marani kujiji kuchechi na wano waba na ese wabebo eja na wofiri mu ne ntenani se obi kunu ama ebi edikan yesikura ama wo makobo ekuru no chiame amane ama wono so abo ne mpanimfo amane ya ka wo mo hwe ni mu se wo mu bisiesi nti enora no esan akoba se wo mu kwayi ase ma obiduru fie anwumere a odana konwem ena ninua no esan akofa akasa ne baabi mu se obetutu ne yerebuchi egu ena wo kire mu se yamamele mu no oba wuya eni etutu ne buchi na me yiri nwidi a ututu ne buchi egu sesei na asem a abada dada ya kan twa so odie baabi mu na hunti esi ututu me yerebuchi ya enti sa kasa na koso na ma panyini ya wofri mu ne yere no efri fi okura asa akọ ikuru ne chiame ho ekobo na mane ye se akasa na sa akoso ama ablanti ye na de bia obebo mikunu ntene ni su obi kunu no wasa yaba na this time round oba ya wosinyan obi wo ujimi na de to ha no na wo mekum wo nkwasi asem se ye ntina wa ama me wofa anya wunua ne ba na anwale nti wo me wofa kura kan akire me se wo minkunti wo mekum enti maame ni be PS no wosan akọ chiame ni hobi ma chiame ye se emeleko ono nso se bi wo ye panyini ne honam enti se ye ne melanti enti wo de wonye din ne nko meda eni se maame ne be fie agi so bedu ye na abrantie ne kun ni kunu ne da ho ba nyame ncha de sisi ade a police fo enra na dwobre na wo mu boa ma ye de emu ne ko agrusumu no wo mu nsaka abrantie ne sisi ye wo manso du bia ne mia makoho akwakuhunu se wo police for no akachi onabo mayenchemu kakra wa ha bra wo sha asie ye we no wonchiremu ichiresa mokobo ekrom ho chia me kra mane ma ono so de tompanyimfo anim se wo mo behwe na nka wo no mafra brantie no wo hwe bra omo take that decision no bra ho sem we asie no a emutwea na acha kakra na de na mpanyimfo se eba ntem wo mantua na mobi a won matratan fofo ho amomada ne kwaye medase eyam se de wo mu kan ya meti bie no eye be se na wotwe ne enora no na na empanimfo no asoate na wo mu twen se nka wo behwe no mo siesi wo mu ntem a obi be se fofi anto atana ye dwale na bamo a enora de mela wo mu anugusu a
ofiri fie ho ba mpanimfo na fie ba obae na gise ni kunu no bem ablantie na edinewu Adaroma mayen fa wonsi ase na fo ani di asem na chima yen na abusua no nsoso ma wo mu ya akoma yen de besi akire bi ebesa to ahoma ba onchen bi mwai yo madam abusua enipa yen ne bon komoi eye honorable Emmanuel Jau wodi wani chemo manso de duakwa wo no eni krokrach assembly member ya wotua ho arahosem wasi wo papa wanya mfinhia na duosonum abrantie bi di ade akwa wo ne Facebook SOMPA 106.5 FM bra na behwe wani so ade ho komotwetwe na ye de hyehye so no Abusua yenko ensemfo from Ghana prosi adwumakuo no womo nam womo cyber crime unit so akire enipa edu ya sa nipa womo nya Ghana fo amahodo so adehye ya womo bepiem wo maimu edi enema bonefo sem na womo de kro no a womo bo no internet so na chese womo twe womo phones si womo anim ene computers ya keka nema bom na chese womo ebu omanfo efa so na prosi fo no enye womo kwa ne tu sa anamo no womo ne Ghana Revenue Authority AGR for and a coachre sa enipa dui ewo weja ene ne mpotem ewo nkramantem hanum sei na aprosifon nkrata se ya wo de ba emonten no wo se suspect nipa du no ebi eye China fo ene ebi nso efri Malaysia wo nyina ye che wo so na akade ahodo bi ekurakura wo de aprosifo ensa kan nyina wo ekohunu laptops ahodo ya edi juma computers bi afa mobile phones de be ya ahenwotwe 800 ene akire ena mobile phones ne chargers ne niam ahodo bebre ya wo de bokro no ewo internet so ena mpenifo ensaka ye kasai wo masizi sa ne mani nyina ya enhwehwemu mapa ekoso wo mo so aya kire wo no wo se wo mo bo aprosifo ama hwehwemu akoso ebre ya esefatam no ye de wo nyina bekọ akogira emra no anim na emra no ene wo mo adi wie ye to akase ebo no eso na ye to so a amanebo ayensa ka kire se enipa nan bie prepra ebre adwadifo ene ewutu senya East Municipal Assembly Task Force no wo mo de boss so adan a decongestion exercise bi na ekoso ewo Kaswa Central Business District ene adwadifo enti wo mo ho ase no ekowi ase no wo mo ne task force no e de boss so nipa nan de wo mo epra na ye kwa homa no so ne kwaku adema na wono so de wo mo bia abre kwaku memo akwa aba o meni aba majozo yo boye mudie pa na siye yo meni aba meda wase be na wotwe ba kunnie na ye bo ye sompa etiefo nyina amane ewo biasa pa ne nyina se ubepie mu ewo kaso a ya de se decongestion exercise chenche pa koso a enye asam ketwa ni nyina ne se ye uba ye central business district no ya de se won ye eton wade ebi ewo table so won nso eton phones ni ade na etese wo ma ba tra pavement no aba ka kwan so ema etese ka kwan no eni bebi aka se ne fa de abasa ba kokra mpo no enda ntemu enti we nam so ma etese ka ti free na ko nipa so enti enumu ena etese assembly no MCE ena afen so no eye assembly task force no eni police for ai ka bo mu se wo mu yi safo ni nyina e de free kwan no se ne be ya shells no mabubo no permanently ewo ho no wo metini atena se ya na wo mu entra shells no ma pavement no san so e maka kwan so e ba ne sa dia e dangerous enti e last week mu ho no e je so mu share sa exercise ya se ya dia se wo metini ayefa e ma eni ujina ka so na se utu ani a uhu be bia je se be bia se kama na dwumadie ni wo mu anwie e na ne dey wo mu ka se wo mu to dwumadie ni so enti no municipal assembly task force no na afenso no police for eka bom center mpe homa edei na wo mo eko na chese wo mo akwa wo mo decongestion exercise na se no woni a wo mo de chiniye na afenso wo mo bo manga sa boja shells ni bi ho no wo mo yiyi ni nyina de free ho enumu na chese bi wo mo ko ye no na ye woni mo ton phones nko a enti na mrantie no mrantie nko na wo ho eno na chese obi nim de fisoro beti bayire abemu a mrantie na ton phones no ene eye police for ni task force no ebi sieni na enye asam keto akwa ekowi ase no na chese woni aton ade eye petit traders ni bi prepare emu oden na task force for so de
buo ne etrese nkontima ye de hwe mutrimo no enye asam keto emre ya mene we kase de ye de umu nyina akọ eye kaso polyclinic na sambe nso na ya de se police fo nso ensa aso enipa ne binumu a na womu ena na etrese womu ye kimpia womu gina mu edi etutrase mu a enye asam keto ye ne MC no etute nkomo no otiri so ne de nani nsa obia na se nipa wo be ye aheyie na etese wetimi abo obra no ehu be hia se car da be travel so ye ne yetere na car be be travel so na no so edi oyende abre o man muni nyina ani ebusuan nti sa djumedi o mudi yade a ebetimi aboa na ne ma wo mutimi di djumedi ankasa ankasa potekura eye amanfo abo shells na metese traffic light ya esi Africa so eko ogbom road no wo mudi esi traffic light nti no one year 8 share ne gina okra na se ready so okra na wo mu ye de wo mu hu green so okra na se se dra for no mu gina o sa na e di djuma kese be tu police for no so a de dia no mu gina kwamu nti no e na se se tinamufo ni bia ko ready alarm enti wo mu be yi ne wo traffic light no na wo se wo mu timi yi ne aka ni nyina na se se bibia etimi ya kama enti me ba obi so ya na se se ni media municipal assembly ni eto so akodi no na akofa sa oye ni nyina ede aba wie ye dance kwaku we de asem no afa na ahya ase enti no menhye da musa wo metoto ano bebre sa ekire ye besa ba na de ekoso no wo de ho ama ne bonyina aba ye nsentro ni kwaku adama na ye tie ne nkan we nyina ye kaso tax force ebre o mo ne adwadifo de boss den na enam so ema nipa be ye nan bia prepra enye asem keto akora Ewie yetu asem no so ede amamo na Chief Justice Mame Arabatoku no eyade a ne nsem no eda so asensan ya paso ya twene srani abasa na ene Supreme Court Mitchell Court bata ye no wo my Ghana masenom ene ne krata ya wode kwama wonum sa wonhwese be ye nipanum bedwako ya wapa wonum sa wonhwe na wontimi enye hwehwemu e wona asem ne ho no wade krata kwama court ne senka wonhwe fa tabono junction enfanto wonum so se be ya sa hwehwemu no wontimi entra na asem ne sumpo na nkase watimi aye no eyade a court no ebotugu ye no anu akasa ne mranim ni eye kane attorney general edema o meye ra Godfrey Dame ena wone sentrefo akasa wabra court no atemo no ebawieye no echese wo show my Ghana yatemo ho nsem afa ya mamra na nchiama ya opempam na afia pema henkro de oknumienu no ase nipa binum etietia so ase ya man de afri kwantempo no so akosi nchen na wase obi ani ho obetimi de show bobi anase jabi egu Chief Justice ne ntomemu se bia by force wan kwankwote na fia anase wonya na adwuma ne to ho wase pepepe ya tentene ne enimra ne se be ya adwuma no eno ene ogina mu a wo hwe ne mu kwan. Due process, rule of law, constitutionalism must prevail in Ghana. That is what we seek. It is not on account of people putting pressure on the CJ to resign or do whatever that will take a decision. The most important thing is that there must be an upholding of the rule of law in Ghana. And we will continue to assert our rights. Proper thing must be done. As far as I'm concerned, the proper thing must be done. And she is a Chief Justice. She's been in office. She's been a judicial office holder for more than 25 years or so. She's been at the bar for almost 40 years. She knows what is due process. She knows what is constitutional rights. And I think that's what she's asking for. And how can it be right that a judge who sat on two matters on which she also sat be called as witness in a petition against her, and that same judge be made the chairman of the committee? Kane no na ono ene ya ban lawyer panyin e wo mem ha se no bre ya kasa de wasan e ya ma me get through toku no alaba ono akasa ne mra nim ni Yewura Godfrey Dame ene ni din na Chief Justice Ninsem Yaho ena yedaso ejina majority leader ayedom dodo no ba no dini ora mahama yarega ene kasei wo kire mu se we dia de sede no wode eto mame no animu se enhye biara ya wo mde agu akwamu a efa se yeyi no amanu akwakope ne ba bi atena no wo besere se mame no wo hwe no woni so pepepe san se sa na mra no ese ena ne ebo mama ne se owura mahama yarega kro ya kra eti ho se enche aban de nhye awudo ebegu akwamu
mu said ye beya won betimi de aboa yi obi wo Supreme Court no wodi ne dwuma say justice panyina wo mo de hye ba ye betimi ho anipa no de afiri honom amanager na dwuma wo a wo ye ya Chief Justice so eka ho enye ayi Superior Court fo no enko a na nsemi beto emontene so omanfo bebre no na kire wo madwene se aso sa na Ghana mamra no etie na anamo ya aban pese wotui enkofa wo haw anansunson so boni bi emfa ma ya temuo adwuma no ana na nensa twofo nhia mu ekoso e wo mai emrase bedwafia owura mahama ayarega e friends twofo no de tu wo mu anim se Chief Justice wo wasem bi kana nka bra ye boni din ya ye toto na no wo ba vetting no NSS wo concern bi efa remover ho se bia wo bi ye Chief Justice ni yi no edi afiri ho a ehonom na nka esese ma me no wo kana asem na ye de adwuma na ma wawia mo abetena so adi awie emra pepepe no wo mu di so no wo mu di adwuma na ma na se esi a ye se ye fa sa amra kwan kro no aso ni yi wafiri ho a eno de ma me no se ne buafu wo se sa de ne de enya de beboa. My business is whether or not the process is respected. Now, somebody says, I want the hearing to be held in public. I want a transparent process. Did the Constitution say a transparent process? Did the Constitution say a process in camera? If the Constitution said a process in camera, when you are being vetted in this parliament and you are being appointed as a Chief Justice, why didn't you say that I am accepting the job subject to me not accepting the procedure for removing me? If you had told us at that time, would we have appointed you as Chief Justice? It comes as a package. The Constitution creates the office of Chief Justice, and the same Constitution creates the procedure by which the Chief Justice should be removed. If you accept the office, you must accept the procedure by which you are going to be removed. It's a package. Where were you when you were being appointed Chief Justice? Way ayadom dudu no ba no deni owura mahama ayarega. Na ye twanka se bonu so ana Human Rights Courts wo mu edi sembi akwensembi kopie ho na se me kopie ho no se Honorable Kenoforiata oye former finance minister osoafo ana wo hwe sikasem so no enne de akwakoda wo mu se special prosecutor the tag bi ato no so sa tag no wompe wanted fugitive from justice any time kra ebasa na se wugu ne ho fi enti Human Rights Court no de akoto wo manim so opese mra no ye adwuma na ebo ne din ho ban Honorable Oforiata echiremu se wo de koda wo mu se mpanifo no enhwese special prosecutor no enlebo no e wo san kwa no so emfa san de ne nchechire no nkase bia I say no tie na wo hu no ni Facebook wo kra so de ni photographer and the photographer na say ni mfo nyina kwa kwakoto and wo san de the personal details so wo san de aka ho e wo ni social media platforms ahodo na the legal team ne say wo mo twe na dirisi so say yenya ne sa se nipa no a wo ne ne eka no wo mo de kan de to wo se yifri social media platform no ne picture wo de akwakoto and some of fan wo de akwakoto na wo se wo ye wanted fugitive from justice no na udi gu ne ho fie no nti en wo san de akwakoda Human Rights Court se wo mo hwe na wo mu ni na sam e ma ne power san kwan se enya de esese e ma ho kwan e ma special prosecutor no e de san label no eto no so court no se nyame ya dom abosumi nsia ne de to so du nwotwe e ye June 18 ena san sam no wo betimi atoa so prekope afeyinremu ewo dom kuma no wonom so afa wo mrahye bedwam na maami Patricia apiaje wono eni dom kuma no won ba no deni abedi etire brekwa na wodi woni kiremu ewa asante mantem asokwa abato mpesua so wone ne wo mrahye bedwani wode nsam atodwa efa sidi no na ho oden ye na emu apagya no so se eya asemde ede mo Michael na nyina danenso no Washa sani ya niema esi kwa na sidi no ekwe ni enya ahoden enya na ya gina so ya wane ne mfefo sika foforo no etimi ejina esi akan na so no sa wo ba brabo mu a enhye da nyansunso so papa biada ewo manfo asetene mu nte no wei ene ade a wose mpanyifo ni tetiro ne yewra John Dramani Mahama mampanyin na pamfo ehwe sebe ya Ghana sidi no a enya ahoden no yekwa yedwa so yenwuma mu ahodo a ebetimi enya nsunso so papa ewo Ghana fo so asetene yenko ne nsem no sania wosika ne fa ye ne yentie bimra. We are also concerned because everybody is happy that the CD has become very strong, the exchange rate is coming down, but what is
its effect on the cost of living despite the gains that we are experiencing. It is important that certain actions are taken to ensure that the downward trend of the cedi to the dollar or the appreciation of the cedi will have a reflection of the cost of living in our country. Mame Patricia Appiaje na no desem e wo sidi ne ho ene ekokotie ye na enu achi no se wotie ye nkase ya ye de ato wanim dada se ne se ode wani kiremu e wo Ghana tena ye no e wo US abrochimem Washington DC no a e ya de ye wo Samuel Kujeto Abrakwa foreign minister wade kura kwotuma manipa ahodo ya wodi dwuma wo ho ni nyina no wasan abo mu abefie se wo metena se kwosise yhwemu frakadam bia wo susu se ekoso wo no wo betimi aye yhwemu amanasi ase no wi a wasan asigran papa e de afa embassy ne ho na no eno o kyerese se foreign affairs minister wo betimi atusa na mo na wose wo kyerem wo na hyebedwam na wade beto wo manim na putupulu wan fa sensu aso na na se bia ensusu ye ne ho bibia amamra hyebedwam na wan kasa wo gyina wotumi so de se adwumade ne dia wose entwa ye ntine ye kasai wonum asem o ye ruasam okujeto abrakwa se womramra hyebedwam de entie ma no yosa no wo fa nchemu emedan wonum. We are concerned about the closure of the Ghana embassy. It is important that if we have identified an individual who has misconducted himself, it is important that that individual is brought to book. We are saying we are never going to endorse any kind of criminal act exhibited by anybody. But the laws, we need to ensure that we have made sure that the laws are properly executed. We don't want a situation whereby the embassy is closed without any parliamentary consultation. We are told it is at the full support of the president. We don't want a situation whereby the embassy is closed without any parliamentary consultation. It is the one person who has committed that. So why are we seeing reckless closure of the place? Mame Patricia Appiaje don kuma no ba no deni wo mra hyebedwam ene etie nui. Omampani His Excellency John Dramani Mahama edin chemu aba efa aniswade huna etai 24-hour economy hyehyeye ya wone na ban ede baaye wose ne edi kan ewo mu se eye policy de nanso esan ya hyehyeye a eba beda ho no mo afebo na ebeboa ama omei entutu entitu eni nyuma hodo no wo mu atimi agina brane enti sa 24-hour na ye kan ho asem no na chese shift bebam adwuma baako bia se nipa baako na nkese se otena wa adwuma kro no anso ebia nipa miensa we ba no pa no wa ba ne de ne wokọ na we ya bawia entu bo se nwuma ne no so kra wo bia e wo de wo ya obia so benya na no aduane wo de nsem we nyina atudwa ene e wo nkran ha wa bra woni mpanimfo ahodo bi kohyia ye to adwene na wo mo epe ekwan ya wo betimi ede san hyehye no aya adwuma na boa ama omayi so entotoye atimi akonkan. As a destination, the 24-hour economy policy reflects a state where Ghana's productivity and capital utilization will become so high that we'll have to operate in multiple shifts across day and night, maximizing the return on infrastructure, on human resources and innovation. This idea captured the public imagination during the 2024 campaign and remains at the core of our drive towards full employment and inclusive economic growth. As a program, the 24-hour economy demands a deep and deliberate restructuring of our productive economy. We must re-engineer our production systems from top to bottom, boosting volumes and diversity and shifting from reliance on raw materials towards the export of value-added products, wholesome foods, pharmaceuticals, garments, industrial inputs, and digital services. Openi Mahama wa mane nsem no anso ho no ma wo se enam san hyehye nti ade ba ko wo ma hye no ehunu se asoye ya ehye ensuomunamu yie ene ehu dwumadie so ye bia e ba ko a san hyehye betimi aboa pa wo se ho nom so wo mo be hye enema mu kina. One of its boldest proposals is the development of the Volta Lake Economic Corridor. This corridor, centered on the Volta Lake and the Volta Basin, will become a national production zone and logistics span. The plan envisions cultivating over 2 million hectares of arable lakeside land, revitalizing the fisheries sector on the lake, and creating a chain of industrial parks that produce goods for domestic and regional markets.
To support this corridor, the lake will be activated as a transport highway, moving food, people, and goods more efficiently than our congested roads allow us to do currently. New floating assets, lake ports, and long-term investment partnerships will be developed in coordination with the Volta River Authority and the private sector. We must move beyond just hydropower and unlock the broader economic potential of this beautiful national asset. Onipa yate ne sesie yi eye omampani John Dramani Mahama. Meka wo so SOMPA 106.5 FM na wutie kase boya enam radio stations bebre so e wo Ghana ha ene amonone na Facebook live nso wo benya ye e wo SOMPA 106.5 FM Accra Facebook live sabre ho na madwenche na brepam e bekenkan e ye SOMPA 106.5 FM Accra hot bite kase bo e na wutie no ye to so na deputy director the man Quarters Control Commission e ye Oru Alexander Chumberema na sam ene se wo gidie se commission no adwuma ye de ahye o se no betimi ye niye pafise sabre ya hye wo mafrumu mase ebe wo chemsa abandada his excellency na nanda dan kwaku fada no wada no no wo ma moa wo mo kura nanso aban we de bosume miensa pe enema o mu hie bia kade bia betimi aboa wo mo ama o mu dwumadi atumpon no wo mo nsa atimi atoso owura chum a wo san ye mranim ni so wo gidie se na Quarters Control Authority adwuma hye wo mo nsa se nuboni hu dwumadi ebebra se no wo mba ye na pepepe. It's overwhelming. And Nema 8 years of Akufo-Addo and Bawumia government. Nakoka nya by secretary rather. We are less than 3 months old. We are 2 months and about 3 weeks or so 2 weeks. Yeah, we're about 14 cars ayenya amanakok. Siamanoka 6 has been delivered to the office. The rest are yet to be delivered. Command cars are now say we are fixing almost everything. The word reset now His Excellency John Dramani Mahama use here. If you come to Nakoko, you feel it. Our plan is to make the name the most fearful organization that you can ever think of. Because you're so more, you're the first about for more, you're for more. So okay, will be musing so everything that you have we take over. Say a cast now. I bet you when you're doing in Adaba. We any yet ye a Deputy Director the man Quarters Control Commission Oru Alexander Chumberema wono ene kasa ye wochem se nakopfo no wo mobeye wo madwuma pepepe afeyen senremu e wo mampanyin John Dramani Mahama wono so na kachi biem na panyin e trese ensem bi di kanu nti no bese ne se aduasam yenu ya ne techrama santem no watimi asini pempen esanse pempen wasini pen asem no kura yemfa enkontrompo enwada wada so na samu a waka nyina ne se wo hwa America mampanyin yewra Donald Trump a na sem bi a waka e wo eye South Africa fo wo mampanyin yewra Cyril Ramaphosa eso no yade a wo se ebu Ghana afe ebibiba nyina yabem na entimi moa ema yabakosem no yentimi enkonka di atempa no de ama yen na ekyeremu ye wode ma nyina ne se nansen yade US mampanyin Donald Trump watonsa edefra eye South Africa mampanyin na wone no ekosi nkonwa ekasa ni nyina no eye abrofo ye ne ye so do ni kyeremu South Africa manimu a ene ye kunkum genocide no ebi ekoso ne no na Donald Trump nko bie nano a South Africa fo ma hyeda na wonu mu de wani esi eye abrofo no so mu kunkum mu basa wo ma hyeda pa eno be so mu tuo ma se di free ho eno na ye Ramampanyin John Dramani Mahama ehwe sese wanya bibi ama yafo a yensanse nedro se wanya bibi ama obi a emine bi atwamu wodi ani ye ade atantan de wodi wowo eka na sefo a nya na wo sabe dane wo ho anoma kone wakwa hunu nso wa na afo na setifi no asaba bebisa ni nyina ne sa abrofo na yaka de ye wode wo man Ghana na bibifo femu ye nanano moja ye hwegu ye de bi fanko asomu ni ade wo abrofo nsem no wase Ghana fo na bibifo krampo ntu o so sa na enne onyankopon ada romanti no ewiase nyina ba be ye kurukuruwa ye nyina de democracy ye adwuma na sa bia BBC ewuwasi na ye kunkuma bibifo de onkasa ho ye kunkuma abrofo no de na be kasa ne wonu ma hyada no matu o mani asi ye abrofo no so na genocide no ye kunkum basa de awosesa no enya de a etwa ye ntine wonko no samla bi sansa de ono kura no wosa ne mabunu brem ohu ye e wo ye nananom wa bra na abrofo no twiti o mu bade no enya bi ne de ne ekoso wei eye Ghana mampanyin John Dramani Mahama na wakasa e de fa Donald Trump na semu a wakan ye e fa South Africa ho no
Enchepi ena omampeni John Dramani Mahama ebo ababa wabia ye freno Ansan Sadali edin se wonkoda board of the National Health Insurance Authority eye apomdin si achiba atena ye wonkoda so ebi na ene amanebo ya beto dwa ene se sa appointment ne ede ma ababa wa ne yasaje woma ji e de free sem say nhwehwemu akoso no kire se woni to mikrata ye kire se wo practice medicine na woni wo kwan so wo doctor e wo kuro yi emu na baba we ye dika bo mamane se ne koma appointments ni na ba ene se wo free US o ye Ghana ni de so wo free US ne ba ye se ono wo hu se ne ma bi tosin wo mani mu ntu o baba bo apomdin ama ne matimi akonkan ti no wo host program bi wo TV so ya sa TV program no wo ye nkyerɛkyerɛ invite wo mo a wonimu de e wo apomdin honom ene a doctor fo ne wo mo munimu de no wo ma baba ye nkyerɛkyerɛ e de ama omanfo wo no ankasa so program so no wo friend ho doctor enti omanfo nyina adwene mu de wo ye medical professional ya wo ye doctor ni mapa enti ensem no beto dwan ye se appointment iba na omanfo bi ti a medical and dental council for na so se bo ababa wa no a mo di appointment ebe ma no se mususu se wo ye doctor ni se wo nye doctor ni o ni mfo nyini eda ye Facebook page no so kone kope bi hwe wo nye doctor ni o ena mpampa wo so eye nhwehwemu no wo hu se eye no kura baba wa no wo ni to mikrata se wo practice medicine wo mai emunti ye kasa appointment no wo mo revoke Professor Dr. Ernest York wono na sesi amampanyin aboni dini se wonko enkohye ababa wa no anan na Professor Ernest ya ye ka ne ho asemi wono na nkampempre wo ye vice president Emma Ghana Medical Association wono de Ghana ha obi anim se wo doctor ni mapa enti wo da board no so a o ha obi eni wo ensesi ade Dr. Ann Sansadali wo mo agena appointment no e de free ne nsem Mika was a SOMPA 106.5 FM na utie kase bono ahumka hit patch ena fein so enwachi endpoint homeopathy clinic Lexter Ghana Limited the yas toothpaste ene ne brush abano ena ebo ye chidom amakase ebo yi etimi edimu fine Municipal Director the National Commission for Civic Education NCC aye kama we ya SOMPA bra live pictures ni videos ni na da kama eti brabehwe behwe wo hene yire nim na behwe adwoa na hwe akosua we ye fe no women power na story na me de ba no Municipal Director de ma National Commission for Civic Education NCC o an water konsoayem owura Peter Daka what they atudwa say Ghana 1992 constitution atwam tete kwa cake eti yensesem na wokasa wa ade achia bi adwumadie so SOMPA 101.1 FM ena owura Daka ebo amane say constitutional provision no emma president no excessive powers chese tumia eburo so na outdated etwamu o se bra na ye constitution na same momra no na esefata se mampanyini betimi anya hwehwe bi etesa na se de aburo so ebreda ne enso adane ye ho kakra ene kwan so ebeda ho a na obi afa so bi se baby ye dru no ye ntimi nkasa president nipa ba ko 14 tumi nyina esom because the constitution ajuma for over 30 years definitely there will be certain things that are not relevant now, especially one thing, the powers of the president is too much, so much powers. Those things are not important. Say Obama has power to stabilize, to make sure say nema eden agina. Say yamiadum nema agina. They say the powers will be eden. If once we allow the president to appoint a electoral commissioner, why? When the Public Services Commission is there, now the president appoint almost every public institution head. So when there's a change of government, then you see so many challenges, because you have to let all of those people, some of them they have acquired the skill, the experiences and whatever. Now then you bring in a new phase. Na amaye nyina ya kai ya maami akua donko wonya ne baby kro we Municipal Director the National Commission for Civic Education or water konsoyem owura Peter Daka ene wokasai na ye kwa homa no so na Ministry of Health and Access to Shimpom Dinsem so no wo mo de krata ba bontin se Ghana Registered Nurses and Midwives Association wo mo strike na wo mo so wo mo ye no wo mo entwam rescind your decision in the interest of Ghanaian patient eti ye kwa homa no so ne Ministry of Health opanyina wakasama wo mo Tony Goodman ye ne no akasa obani memuadwo eba SOMPA kase eboso Tony Goodman
Odehyieba. Memoajo eba hot bite so. Mejo super. Yeda senso so wagye efe so. Great. Yo. Na mokrata modi aba abonten wada wuduma yenya widie. Hyemu kire ye. Mo pa kire sei. Ye pa kire ne se ye enuanom anesefo no. Ye ne omo ahye ehu. Said that. Na the Union say, hello, Penny. SOMPA FM. Hello. Okay, me pacho fedi emuda ho. Pacho yanko. Na we die na na ukasa ni twetwesi ba say die eye. Okay. The American say the Union say was say ni omo eche shasi no. Na ye per solution to our problem no because ye buy na better say omo condition of service be omo say ye dey eye adwuma e was say ye sign na start eye adwuma and minister so me buy ya dey me nim the way am here na last year na me tell san ka osam here na mo ntimi anya until this year na ma beto ntimi here na say was say ye pe mo be you Ministry of Health must be you be na Ministry of Finance and Unipa na ya form committee na ahwe mu nsem ne what document no na sa committee na advice na ya sha say the year adwuma na minister na kan ye no ye twen say ombeba na ya form sa committee na start aye adwuma eno say ene ye te say ye nuano mu declare omo ama roadmap bia mo pese omo de strike ye so say enye ne kwanso a enye ne kwanso ye be ye nkoswa say ye be back table na nyina ya akasa na ye hu enya muaye table no hoda e be nya muaye strike industrial action my muaye bia ministry ha na ye nyina ye be anu ba enya solution ye sere say omo decision e die omo fan tree ho ansana na yeah, because at the end of the day, say you strike and I say you declare any industrial action. You probably bring a your hospital. You be bring a patient now or the hospital no. And yet, ebia me no, ebia sa da no me no de ye home better. Will be or be corner better. Yes, sir. Industrial action the anya depa our health sector. Woo and the depa. Yes, sir. I know dear. I me no ya adwene pa se ebasa se de wo kan ba bia wo betimi aye strike nanso health sector de wo munya ye strike pe na che se nipa bi bewu ananas nipa bi be kwa ahohiahiem eno so na ti na nkrofo so ka se ne ye na a doctor fo ne a nurse fo nye se bia ye mo mutima ye mo de nanso no se ahiade bi ba enam se nipa nkwa ho asem ne ye kanti ya na esese mo ma mo ho ye hakakra wonu mo ya adwene Me no mo ya dream because share dia make one some year 2 weeks and I said 3 weeks na ye ne omo ba ha kro mo ne minister be dey Mr. Honje about 4 or 5 times and a minister no kra ehia since oba ha various groups of nurses about on omo enya nkita holi enti enye obi a obeka se ye nhia minister ye ka se omo nka se ye nhia minister yo omo hia minister ba chro mo se nyamoka no me hwe na me Ministry of Finance ya say ye benya mumu nipa baako na ya for obi or health any fine say na say na ye hu ne we say ya na ya call other agencies na ya start implementation because even such three institutions are born I know mon kwa na be implementation controller and accountant general account other agencies I share ministries na say enso account enti dia ye hia say nyina yet ya ye na say na yetimi briefing minister na minister jitu so okay na ye nyina yakọ ya no akọbenko mu na ye enti nia minister na kana ye ne kwan so a ye be se nianom ebeti na se de be ya ye mfa nipa nkwa emfa nye nia ye nkwa de ye yo Tony na wo ka bibi se omo ne ono abokwabena minta kando
our your swafo shempom din sem so eshia mo hia be 5 times 5 times musha leadership no meeting no mo sho mo kase mo na the minister na kase o hwe no aye ho adwuma na eto makoma so ana ho na resistance bi ho Odehyieba yeah omo ba ye first one say ye be chair minister hofra ba ye be chair na ye be hwe the way na ye enso yi hu di akire no omo be yes another time no mo raise the issue na minister omo bra na ye hwe another group so ba ye enso ni omo kan ye njintum minister ti omo nyina and o ka so okay ni ehu hia sese ni se e wo se ye nyina ye hwe the implementation Sompa FM na okasa no initially no mo ka say o ye de ye mpini nya ye pesa wo ye ne se wo de for nsa shekrata na se na ye start enfa nyi dwuma na minister ne se inti se mi ko ja bebi no bebi sa me se kata na wo ye no asetre ne se obe de eyi wa no minister there with technical officers in a review inti ono no pese mo and the technical officer finance technical officer yen nase na yen hwe ni ewu ansa na minister odonsa ashekrata almost there be on finance shase and I see you okay she say there or no the last way of penance committee no ye be form a committee no enti meeting no ya antum say ye form a committee and I say ye form a committee and I nyina ka say World Health Assembly be ayekwa kokansi kasem ama the whole world health sector in the young na yamba omudi minister chikwa Geneva World Health Assembly eko ye ni omeye eba enra ye ni omo anesa inaugurate various boards of ministry obi ankan je se na yeko declare strike and after nti so say the best thing is ye be show good faith minister no aka say ye inform ye buy okay minister ya ba ni ana ye kan ho asem no committee ni ye pe ana say committee ni ye mpe ni ye gina na ye gina sign document na minister no ehun ni a ade na kodu ba me no ka say oni media mo na ye say yes ye construct ye bo red van ye ne kwanso amenu ya ba enze say mu di statement ababo ntin de nenso anamontu ofufuro ben na mo betimi atu bi apart from statement na mo de aba no ye de ye besere ye besere ye ni ada roadmap bia me no ka sisi only roadmap ye de ababo ntin so omunja ni omofeso mo ye no because ye nyina na ya ja tun se be Ghana for apomodi omunja na ye ntimi nyania ya ta check Ghana for se be ye no okay omu implementation no ye nyina ya hia na e wo se implement na nyimi ya ye ko finance na nyina ya ko kan omagia tu nti dia Sompa FM yo Tony, ye beda se woni Sompa 106.5 FM atwetwe nkomo kire ye nti bibia se besan ba wakache ye da sipi. Me me da se. Yo. Onro Tony Goodman ye PRO de ma asoya ehwempom din sem so ye Ministry of Health ene ne na twetwe nkomo afa empanifo a omoda Ghana Registered Nurses and Midwives Association krato omode ba bonten se omo ye strike na omo nyina aboko jan de akire se nibraba condition of services senka ye adwuma 2024 no a abandada na mfa nya adwuma na ban foforo waba no so ya pam dada o so ya pam foforo se wo de san hyehye ne ye adwuma na owura Tony Goodman se yesrem wada pam dada no moma nkonkon na afa na pam foforo aba na pam foforo no mehwem owie na de opɛ no wagye atom Nana KJC Company Limited na face Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and a brush ahomka heat patch and Hajia local food ne nyina wo ho endpoint homeopathy clinic wo nyina ka ho ye home so ye ba ye beto so
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sɛ yɛ prostate. Na baby omutibi yɛ screening ɛma wo hu ne yie etu asia. Na ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ɛyɛ kidney, ɛyɛ liver problem. Wo fa baby ɛna adwodwo. Na de ɛfa ne premature ejaculation no a bɛrima bi a wo ne wo dɔfo akɔ akɔhyia. Asa wo di ne ho agorɔ. Asa wo tonte. Ɛne ɛbra Endpoint Homeopathy Clinic. Na yɛ moa wo. Ɛma ne mɛma mo pa wo. Ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dɛm fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adwodwo. Kidney problem, prostate deɛ ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic. Ahenema kɔkɔbe Kumase baako wɔ hɔ. Ɛbɛn Angel Educational Complex no. Ɛna Accra ha nso so deɛ wo mo gyina mu ankasa. Ɛwɔ Spintex bebree friend share signboard no. Wuduru na ubusa sa wo pɛ Endpoint Homeopathy Clinic a obi a ɛbɛkyerɛ wo. Fra Endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic a wɔn mo dɛm fua. Medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwi wo si o ado na so nim se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wo hwɛ se me se aye fita sesrecha homa na eti brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimmy enti na wo see fe na Yas total care gel toothpaste and then the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu krotrodo Yas herbal, Yas whitening and the Yas total care gel toothpaste and then the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababu munde dinam se manya foreign call. Hello papa, what do be a new se me feel London eko US na no crowd wo kura fa me mama mania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na ko jejesi eko basempene mo de woton adanse ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo boduma kura sre kane no a na woduru US won so manfo bondin sa na papa US hakura de na ko jejesi company limited agi ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada eba adanse ho niam de a obia se na ko jejesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo kaso a ho na wo bia koto adanse ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua ene wo bia nfoforo ya o ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obia se na kodwodasi eye bemaba e wo danse mu woton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said the board dance wo te se bibia e de hye adanse ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wodu kuka mu a wodu kodwa free Accra we Kaswa Depo, any pokrasi de no kraton chanya. Wasa wo bu Akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrum. Wasa be depo kesian so e wo Koshiman. Kumasi sepasi depo no kra dan chanya. Ebisu magazine road, head office no. Wa be depo kesian so e wo da dentem. Edwesu Accra road, Femeswa opposite Aladi Celia. Am papa meboshen. Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. Kuaba Simprimo. Brand new. No, I didn't tell us the friend of Ahumeka hit patch. So what's young? I won't baby. Now they are Tanaso. And let's say what be Nadu. Bra, what's the pain? And yet, sister and I ask Irene now or the Hono into the patch on air. Sister J. Ahumeka hit patch. I tell you, I ask. Name a few minutes and you're ready. Bra, and you miss me, you be power. After construction, a young not me back and me neck pain. I have a pa. And no, mamma, the papa, and you could see arthritis. Anybody pains. And yet you must say, Ahumeka hit patch. Hey, bra, Ahumeka hit patch. I had my power. Me feeling hit to be a bra Mediterranean. I feel pretty, I will be more. Please not do me cry. I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. Use you Ahumeka hit patch. What the herbs and oil, that's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy, Accra, Buekwa Pharmacy, Takrad, Block Chemist, Takrad, and Malarigo Pharmacy, Tamale. The BFR 0599 802297. FDA, Ajidodin Kratuyatum. Yow, boy!
Yebo. Ajibebia. Ajibebia ampa SOMPA 106.5 FM Accra na wote yen kefre ya kasie etwa ne ho ewo yen fidi ahodo so ewo omaiga na introdo ne intrada so ya to so dia ne etufa so okode bresi amo ya woto ne nsem ojabum ne de ne akiremu ewo buru matem na doma hinkro na yakwa akodro na eye district manager ya wono eneda eye National Insurance Authority na no enso e de atudwa e trese waba bayire won kire wo mu no watimi abo se baye fiefie biemu ene nkronkro ahodo biemu nipa bia de obodompimo ho bia no won sabetimi aka eye apomdensi achi baby na atimi aboa ama eye ayasa ne kwa hosan so etimi afane ntampa e de fra panyi ya wono ene ye manager etua no ewo ho eye onmonyafo opon yeboa Felix yenko tie enchemu ahodo ya wode emaye ewo won so ani so ade hunu ene won botaye so betimi atra won kwabe mu ama health insurance scheme no ebi edru obi aso na etimi aboa ama yasa afane ntampa efra yenna almost every day be kwamonti almost every day ye be house to house door to door crew to crew baby ya the health insurance rent no if you see a declare insurance for nti ye be health insurance amadoma ni bia so wo sika so ni sika I was say you to me health insurance amount because you are monka say the prakra na nkwanhia so kra na monka obi obetima agene what change so mekra be 5 years in me hospital 3 years in me hospital ma ye fro pragia ye fro car ye fro moto ye nkase nkwanhia mra but sometimes anwoma we no etimi ye den eba nti no ye ni say enye yare nkwan ye ni say pra so ye den and sometimes if you nyare kra na person ko hospital ko check check up sa health insurance no ho be den ebebe here Abusiani pa yatine nken eye ropon yeboa Felix Doma Central Kropono wono any manager ya wotua eye National Health Insurance Scheme na enu echi no eno osade afutuo we say any adesrede we say nseme koma Ghana nyina ne titiriu ene wona wote Doma hinkro ene ne mpotemo bia eni omoka no mo bia mfa na ponde ne eni agro say yare am kan woda wanhia ye kan yare asema ana ye kan health insurance o nse de hu mfa so a ewo na nipa ne na masase so nyina no bia yare in one way or the other but yare ni nyanyi ni tia because e bia onko hospital ma ye nhwe ewo nti no obeka se obi a ode ho ode because it will come but one very careful onkrofo o monta nyare nda yare bebo no bia no ya na mu ye dene pa enti ne ye kan nyina ni say ma waponde ne enya dia eye number 1 because bia we weapon dem bia no iskani weapon dem kwa dia o iskani intimesa mo ma ya pondin hia na me gidi say o man chechire no o manfo na hoden no mo apondin betuma boa am ya chechire Ghana yi esanse aban beje to na ejina omanfo apomden ho nsem so na watimi agina ye agina brand na watimi ya adwuma ama aban na teto e de abo impuntudwuma e wo my Ghana masenom de wakasa ye wodi wani chemu Doma Central Municipal Manager ya wotua National Health Insurance Scheme na no ye right ye boa Felix enenidin Tema West Mensi Krachi Penyini eye Ludwig Teto Time. Opanyini dia tu jase na nsemu entemu demolition ahodo ye koso ewo tema ene ne mpotem sakumo no Ramza site ho nyina no. Sesi ade enye se de ebehu obi mobo asemu nemum de ebe de etene. Enti wo mo kekan ka se omanfo ya wo mo ajapade wo ho no me stores ahodo adan shops ne ne keka ho no anka ye hu omanfo ne mobo kakra se obi apagya dan esi wo pa ne edi fidie edwiri guno ya na hadwina baba wa bi awie yi mote ne nka wakase boy eso chese ne nsuru gujam chese wo gine ho a enye esanse wo se wo mo manage area ho no watwetwe sika e de ama wo kra na ama no kwan se ho de ye wo metimi asidan na fe akukuru dan na si ho no afi na mpanifo aba se wo mo eba bedwiri no na we no Regional Security Council Enkramantem Rexeg for ya Linda Oklu Enkramantem so afo no kra na di dwumadie no anim dendenden a wo mo di mfidie akogu potem ho edwiri adan ye sisi ensuo kwan so nyinara na wabratem West MC kasa no wose wanya ne ntia se dwumadie na ekoso no manfo bi se we de ombesra dank wo mu hu omombo kakra no wose da bi emma so da ene wo tena so ka ho esese wo mo ye de etene se de be ya ensuo to a enyiri emfa wo manfo. Well, we are currently at the base end of how far back human beings have pushed the water to. You see right behind us is the only water left. We saw some live fishes in there.
Are we hoping to kill all the fishes just to satisfy our insatiable needs? This is not supposed to be happening. Earlier on, one of your colleagues asked me, won't we have mercy on people? This is not about showing mercy. It's about doing the right thing. If we all do the right thing, we go home and we are at peace. If we don't do the right thing, it affects others who are even doing the right thing. Onipa yatini ni sesiye eye tema West Mensi krachi penyini Ora Ludwig te totime. Yɛnto akase bonuso a ewiase nyina de frɛ no menstrual hygiene day ɛma yebu yɛnsa bosom yakwantuo a bosom bia wo betwa se menopause no nuru hɔ de a ɛne ɔba bi ahyebre no no sɛ wo yɛ ɔba wo hyebre no mɛma nka ho bɛma wo bu no nsa no ɔbaefo enti ɛma we de yɛgyapade anyame ɛde ma yɛ ne yɛ tu nkosua na nkosua no so wɔn ma na aduane yɛ ni a bosom so wɔ se wapai ni kokɔ apai ɔno nkosua no ɔno ego ofrisi no wɔse wɔn ma na aduane ni sɛ wɔn ma na aduane ani a bosom bia no ne kokɔ apai no wapai wapai no de yɛ fɛ the menstrual cycle no na menstrual hygiene day no edu hɔ no mampani His Excellency John Dramani Mahama wɔse wo to anamo a ɛsɛfata na what the free sanitary pass akwakoche emma na the friend breaking the silence no na akoyi ankasa na nam so ama what the bikoi emma principal a friend Ansoma Nuruddin one that Swami Technical Institute ano what the 500 sanitary pass and a koche womo no bias where they say be secure sanitary pass ye bia na no what de ekoma womo no wasi ebeboa mama I tore bia wo bu nsa wontimi mpie wontimi nkɔ ba bia sika ɔde beto sanitary pad kora ho ɔden it is 500 sanitary pads here they check so am Technical Institute no ebetimi aboa wo mo ankasa na menstrual hygiene day no etimi edimu emrebebe ya na omunya omumesesa emrebebe ya na omufani ni difficult elubetimi alesika akotopma na mamodi ayo eti oba de sa ni awose yenya bubia etimi aboan asoport se ya yebenya pass e dia ma yoso aye ko masa ite alami na obitu se akibia obede obebua ema eti akibia se well menstrual hygiene se ya ene masa ite ba no ni ba mo Omampani His Excellency John Dramani Mahama and a menstrual hygiene day no what this ansem etudwa na sansem ye kasa ye principal wada Swami Technical Institute no Ora Ansoma Nuruddin and a kasa na eye menstrual hygiene day menstrual hygiene day ye fa konye so ne de ato man anim se wo bu nsan secure sanitary pads and a wo hia na secure sanitary pad na ema bambo ankasa se wo de siesie ho a wonya ahotoso Emma no eya abatan mo ntoma mo ma no se wo ye bema na pese wo ni point wo fia oyirimpo edi ni birthday atano fa kwache no if the sanitary pad ne busu bia ye to eti e be no aheda package hamper mua na secure sanitary pad hamper na wa bone ma be heavy light ni nyina wom na de akomonye na monfa mo adwuma secure sanitary pads menstrual hygiene day ye mamu nyina ema ye mamu adwuma pa ne aka mo se monfa secure sanitary pads no monfa ensesie mo ho eyi na yede secure sanitary pads esiesie ye ho die na yentwa bosomponi yanko obi ma so tawu na fe yensore kaseyebo no eso Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu opanyini dia tu dwase asrafo no ye kasei Gaza Chief Mohammed Sinwa wo mo ayi ne nkwa edi afiri honom na owura yi wono ankasa ne nua Prekope ene yaya senwa ya wono kura na ye group leader emrebi wono so woto ananom ewo ensiedo no mo chiem se Mohammed wo ma penache papa nyasem kuma sanse eye meni da na etoso edumiensa wo mo koto topa ye bi ewa ya sabia bi e won potem honam so e ma nipa dodo no a eto ananom ewo ensiedo into wono ankasa no wo mo apeno ache ene se ene ono so wato ananom ewo ensiedo yi ne wonye ono nko a enipa beye aduonu nwotwe na chese Gaza ni
Israel honom ne de o ntokwa no ano ayeden enipa duonu wotwe ne yakasa yi wo so atona ewo ensiedo aka ho na wo se de ekoso yi enyade a ebebo akora sanse se enye ne o attack no wo honom anaba na akọ na aba 2023 October ni muso Sara wo chese wo wura yi wo no kra na ehye akire e na saa topa ye no wo koto ya ene Israel Prime Minister na ebo amane esi ade Mohammed Senwa wankati asefo hu bi Kasebo no esi adwenche kakra mo de ban wo Facebook live no memfamra Rahim ranking dia wo de abano say news papa pe ne SOMPA news e market ya Pakentampo City nana Kofi Saviola eno so Ghana de bia sem foforoba waso wo che ne nua be ma ne senior brother Obrempon nana Kwaku Ampoma ena enu achi nana Akua Moaboten enso de ne dia boss fantastic news waso the glorious birthday Emma Teresa Araba Hinson next time ya fabra nopa e Ghana today no so ne yenkenkan ma ena enwachi no yenua James Nkroma was say or share from live T-man was see great job any day but than him Dan Kwe Mr. Modan Kwe no de aba nyina hini and was see NDC wahala nko a we madwin check akra na Kofi Saviola so de ne de eto so Leicester Ghana Limited our the young toothpaste de ne brush abadwa so ahonka heat patch ohunam tutu a na wo de amane ho na de ataretare so na Kwejesi Company Limited Haxa Mixture and Capsules Hajia Special Local Foods ni nyina ebo ye chidom na 21st Clinic and so de sciatica originator wo mo eye ho FM ye ne de kasebo yi esomo enure eye me akosia ago abowaje obetimi afram ya akosia nshira many adult children Ohini mame Odehyieba Esiama Bronya abrewatia enafe Ajua asare abusuan ya dam nyina se amamomo eniti Endpoint Homeopathy Clinic